Ngiyalikhetha unyazi lwezulu, ngiwunozuko Nxasane osuka eMzimkhulu inkosi engiyakhele uDlamini. Sicela ukuzohlambulukela umndeni wakaNxasane lapho kuzalwa khona ugogo wethu uShanaza khona. Ugogo wethu uzalwa umlungu. Ukhokho wakhe wafika wathi thina singabakhe ngoba ubaba wethu akenza ngalutho ekhaya. Umkhulu wethu la Shanaza khona kaMhlani akenza ngalutho kaNxasane. Wathi umlungu akabalwa ngisho ukubala ezulwini. Saze sabuyela esibongweni sesi4 lapho kuShanaza khona ugogo wethu kaNxasane. Wathi yonke into esinayo siphiwa uyena kodwa thina masifike ekhaya lomphefumulo siqhakambisa lo Dlamini lo ongenza ngalutho. Wathi usekhathele mengabe sifika nesimayo asimbali asisho lutho. Wathi kusukela namhlanje kufanele thina sibize uNxasane. Wathi ogolozayo ukubiza uNxasane ngoba usekhathele wathi uzovala uzobulala makuukuthi thina asifuni ukubiza uNxasane ngoba besibiza uDlamini kade singazi ngoba sakhulela kaDlamini yonke into besiyenzelwa khona besimbiza ngephutha. Wabese wathi umkhulu unamacala unecala likaBhombela lokuthi uBhombela angazi noma wafuna ukumlengisa kodwa wafuna umshaya ngezulu yena ubephatha izulu. Wathi bantu bami angifuni lutho oluzophumela la kaDlamini ngoba lo muzi lo akuwona ukuthi nina lisenzele kuona izinto nina kufanele ningakhela umuzi mina nginamuzi. Wathi la ekhaya lomphefumulo sihlele emhosheni kuyaliwa nina abantu bami niqhakambisa uDlamini yonke into eniyenzayo nenzela uDlamini. Ngiyile mina nginyazi wezulu ngayokhala ngathi nyazi wezulu labantwana laba abami. Wabese umkhulu wathi ucela simakhele umuzi. Wathi mengabe silethe into lekhaya lomphefumulo singayikhipheli kaDlamini size siyilethe lekhaya lomphefumulo siyikhulumele khona ngoba okwamanje asikakabi nayo indawo lapho esizokwenza khona into eziningi. Wathi sike sime ngokubanikelela umnikelo wembuzi ngoba ikhaya asikakalenzi. Wathi ucela ikhaya lakhe kuthina. Wabese umkhulu wathi unamacala yena wayedlwengula ingane ezincane elala nanabafana. Wabese wabese ugogo kwafika ugogo lo ozala ugogo wethu kushusha ukhokhokazi wethu. Wathi lo bekade efikile ukhokho wakhe. Wathi bantu bami mina ngiukhokhokazi wenu ngizala ugogwenu indlela azaleka ngayo. Ugogwenu indlela azaleka ngayo ngangisebenza eplazini nomfowethu. Iplaza ngangisebenza kulo kwabela kaBhoda. Mina ngingakwazi ukukhuluma njengoba ngangakwazi ukukhuluma nami ngangifuza abanye abaphambili. Ngiyacela abantu bami nize ninginikelele ngekhulu ningivule umlomo nicele nalabo abanye ngibafuzile ukuthi nabo bavuleke umlomo. Wabese wathi bantu bami lo mlungu lo wangidlwengula. Wathi umlungu maye ngidlwengula abantu bami umfowethu kakhulu lengangisebenza naye eplazini wathi ukuthela waze wathatha umkhonto wagwaza umlungu. Uthi maye gwaza umlungu wamgwaza ngalesikhathi sakudala samabhunu umuntu wayevele ayonqunywa kubikela umndeni wakhe. Usike umfowethu wanqunywa lapho uhleli kabuhlungu ingakho ingane zale ekhaya ziphelele ejele. Wabese wathi ukhokhokazi wethu bantu bami ayikho into unyazi wezulu azoniva ngayo ngale kokuthi nicele kusinikelela ngama-blocks nangosimende. Wabese wathi iphalethe likasimende. Wabese wathi nama-blocks. Wathi amphalethe lokuqala lama-blocks bantu bami nize nicela uShembe unyazi wezulu alenze imbuzi ephilayo asiqoqe sonke saba kaNxasane
lapho sikhona asicinge. Wabese wathi elesibini, bantabami nize nilicele uShembe alenze imbuzi ephilayo emhlophe ngoba sinephunga lomlungu. Leli phunga lomlungu lenza ukuthi singakwazi ukufikelela kuShembe noma nina niya kuShembe thina ngoba siyanuka sinephunga lomlungu. Wathi ezulwini ayikho into ehlanganisa umlungu nomuntu omnyama. Wabese wathi leli phunga leli liyafikelela nakenganeni. Wathi uShembe mayesigeza leli phunga leli nani bantu abami emhlabeni niyobe senigezeka.